Ni Amanda. Ti maysa ka dagiti stockholder ken akin kukwa iti kumpanya a pagtabtrabahuan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahwak dito ay balasiw tao. Nasulisog akin kwa na. Ket kadindinak ita ditoy, pare. At anya? Dahil tatipod no, nagkuyog kami kini Amanda a nag-flight iti umay ko ditoy. Adagos na pasama kada kami. Iso nagdin na kami. Pare Karding. Banbantayan na amin agaraw ko. Agtrabaho ak oray aldaw, ti panaginanak. Ng madasweldok, naimon ni Amanda. Ket ti dakas, pagimunan na dagiti aginak. Imbaganan, sipod pay, ajak mabalin nga awagan dagiti aginak. Taagimon kadakwada. Isu asik ka tinapanunot ko idi apamuspusan. Tapno maipawitak ida iti kwarta. Pare Karding. Ipatpatag ko dagiti aginak. Ngem nakabasulak kadakwada. Pare Jeff, amom itan ti makagapo. Ket sapay la kumata maawatan nak. Pare. Sayang tinapod na panagayat ni Amira kini Karding. Ngam. Adan gundawe nga ayatan nak ni Amira. Sigurado, pagbabawian na ani Karding ti inayat na kadakmiado. Nangruna numaamuan na, di pa nang loko kan kuana ni Karding. Aramidak ti amin. Ayatan naklang ni Amira. Akas panagayat ko kan kuana. Oh, Amira. Apeng agsangsangit ka. Malaglagip mo ka di manan ni Karding. Amom. Nasaysayat siguro. Nulipatan mo ni Karding. Anya? Saan ka napatagkan kuhanan? Iso nasaysaya at alipatam lang. Apay akas tamatan ti bagbagam, Jeff. Agpay sumat saan ka di? When? Agpaw-paw iti kwarta. Ngam napatpatag ka iti kwarta. Ngam ti panang ipatagya kada kayo nga agina. Ti pagsayaatan yung nga agina ti panunutan. Saan ka ngagdanag? Saan kayo abay-bay ang agina? Anya ti kayat mo asawan. Aklonek. Ay ayatan ka pala nga aging gaita. Napatag kayo kanyak nga agina. Ay ayatan ka unay-unay. Amira. Jeff. I miss you, Daddy. I miss you too, anak. Asino deta kasarsarita iti cellphone, Ira? Ni Daddy, Mami. Daddy, Daddy ka ni Mami. Tumawag ak tumanan ito maminsan, anak ko. Ala, kastapay. Bye. Bye, Daddy. Onya, kumusta ka nun, tiya, ma'am? Apagbiit kami laan nakapagsarita kini Daddy, Mami. Nigtatimot ngamin. Kanayon nga agap-apuran umawag kanya. Mas tawag Itilas o diti makalawas. At damot aldaw nga awan trabaho na. Imposible nga awan. Makaawag mo ti tinapaot no kayat na. Wano. Anya, Mami? Apay ati mo ituloy ti kayat mo nga ibaga, Mami. Wano adan sa bali a pamilya na ijaprot. Mami? Saan nga ta, kasta, anak? Dahil ti atap ko. Insukat na tan iti sa bali ti amam. Mami? Agpagpuit langan iti kwarta. Kasma ko na a pamilya na. Agpaiso, ititid na ti pagrambangan na kadata. No panunutan nga gusto. Agpatinggalaangan di ti kinapatagtakan ko na. Gaputagdan sa bali a pamilya na itchay. Asaan laang adata, anak ko. Da napatag nga ramidam. Saan ka deta umawag-awag iti Pilipinas? Importante mat kanyak ti awag Ti anak ko ti awagak. Awan bibiyang ko. Wala, agtrabaho ka kitin.
Manipod ka at dakon dito eh. Ni Amanda latan ti masursurot. Awan panawon ko nga awagan uray kini Ira man laang. Trabaho. Trabaho. Kasukat ti dakkel a sweldo. Uray saan nga aldaw ti panagtrabaho. Agtrabaho aklat ta. Di bale, ipawpawit ko amin asweldok kada Amira ken Ira. Dakkel ti maipawpawit ko iti binulan. Apag isunto amalpas ti kontratak ditoy. Nakaurnong to ni Amira into nagawidak. Wow! Chocolate and flowers! Para kada kayo kini Mami. Onya. Magusto mo kadimot lang, Ira. Ang siyempre! Basta sagot mo, Ninong. Ira, mabalin ka di apanawan na kami pailang kinininong mo at chef. Ada na pati kapag saritaan ni anak. Okay, Mami. Panawan kayo pa'y kini Mami dito yung salas, ha, Ninong. Mapanak pa ijay silid ko. Mami, mapanak na rin ijay silid ko. Wan Okay, anak. Ira. Ita. Anya di ko naman napatagapagsalitaan ta, Amira. Mabalin ka di, chef. Sana masansan ti umay mo dito balay. Apay. Diyak kaya ti masansan nga isasarungkar mo kada kaming agina. Diyak magustuhan. Dagiti daloyan ti saksi iti ayan-ayat ni kinikarting. Ito igit ti baybay tinangaklunak iti panagayat na. Dito igit ti baybay iti nangibagakan ko na iti amasiko kakon. Nakaragragsak kami. Nangro na iti simangbay ni Ira iti biyag ni agasawa. Kunak na awan pating gana dahi siya kinaragsak. Anya tinapasamak. Apay atsak matan marig na ti panagayat kanyak ni Kardi. Apay atsak matan marig nga dayat kanyak kasawa ka. Adda ka tinagpasulak. Apay nagbanag matan akas na iti amin. Diyos ko. Lawlawagan ko matipanunod ko. Di mo ko maitulog ang masulisugak iti ayat kanyak ti sabali alalaki. Napatag kanyak ti pamilya. Diyos ko. Di kag danag pare Karding. Siyak ti makaam mo kadagit aginam. Pare, Di kag danag. Jak baybayan ni Ira ka na Amira. agyaman akin ka, pare Jeff. Agtalagakin ka. Ala, kastapay nga rod. Bye. Bye pare. Kas kala kasi singpatan nga asawa ka naman. Ngam nagbidot kay ti dayta, Karding. No ammo dala ko mati kinapot mo. Rabiin, maturog tan. Umuna kalatan. Yak pala makaturog. Pagpampanunot ka man nga tan. Sige, dita ka man lahangan. Awan panahon ko nga awagan ti pamilya kiji Pilipinas. Gapukin ka, Amanda. Naaramid ko ti amin. Gapukin ka. Nakayayat aboy buyan na kiti daloyan na niya, Amira.
Wan nga ron. Dito igit ti baybay. Iso ti panang ipaga. Nayayatan ka. No. Malagip mo pa eh. Kat dito'y matlang igit ti baybay tinampaayan kanyak. Saan ka di? Jeff, Nakaragsa ka kiti nakapagpudnawakan ka. No kasano ti kinaragsak ko idi. Isumot ti kinaliday ko. Idi pinaay mo ti ayat ko kan ka. sorry. Gamaw kailang maawatak no api-api na na kidi. Ngemkas na kunakkan ka. Gaputan ni Karding ti inayat mo. Ngem, ay ayatam ka di pelang aging gaita. Ha? Di Karding ti kahit ko asawan. Ay ayatam ka di pelang aging gaita. Siyempre, asawak ni Karting. Anak kan sa Jeff. Wen, amok data. No ay ayatam pelang ako nam. Ti salodsod ko ita. Ket no ay ayatan nakapela ni Karding. Jeff? Kanayon mo kung malaglagi pa na mira. Adaak lang dito ay para ken ka. Anya? Adaak lang nga kanayon dito sibay mo. Para kada kayong agina. Saan kayo abaybayan? Adal ka na imbag, ayra anak. Uwan, Daddy. Di mo baybay ang tabagin. Aganad ka kumaa ka na yun. Uwan, Daddy. Asino dita kasarsaritam, Karding? Sige nga Rodan. Awagan kan tumanan. Bye. Bye, Daddy. Naayra day jay. Ti anak ko. Laglagi pam, Karding. Wan, maklon ko. Asan asyak? Tinayat mo. Nga may papay ko amin kan, ti kasapulan ti pamilyam. Maagak siguro. Kaput agayatak pailangan ka. Idinto taagdan asawa kan anak mo. Kam kayat kung ibagakan ka na ito eh. Damo pailapan nakakitak kan ka iti. Idi matmatunan ti kapsat ko tinikoso may pagtabtrabahwam may Pilipinas. Agayatakon kan ka. Day tatiga po na. Ngayon pa mas pusak. Di pa nakaidistinom dito eh. Tap na makapagkadwata. Kat, sana ka nagbabawi. Kaputan natulog ka di trabaho. Sana ka nagbitot. Anangalakan ka dito eh. Katinarami ko ti amin para kan ka, Karding. Iso asan na kumamat na pasakitan. Ay, ayatan ka. Amanda. Dahil ako matilaglagi pa. Karding. Sumagmamanulaan nga na bulan. Kat malpasin ti kontrata ni Daddy adwa atawin iti abrodan niya, Mami. Ha? Dahito timbaga ni Daddy kanyak, Mami. Wan anak. Kasta nga ron. Agawid to ni Daddy, Mami. Ha? Nakaragrag sakak. Sumagpot tumatlaangan ni Daddy. Allah! Apay anak sinaay kamutan iti nakaununag, Mami. Ha? Awan. Awan, anak. Ala, mapantakit maturogan. Masapa ka pa nga garing untumbigan. Tamasapa ti klasem. Uwan, Mami. Namin anon ngayon bagakan kaalik-likam ti umawag di Pilipinas. Karding. Amanda. Ititid ko amin nakasapulam. Anya pa'y lang ay ti kurang. Anya pa'y ti birukam. Kanas ka nakasaritam pa'y la ida. Sana nga balin aliklikak akasarita ti anak ko. Anya. Pues, nalakalat solusyon dayta. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Amanda. Agpili ka. Ti amin ngayon paay kan maipaay ko pa'y kan ka. Wano agsinatan. Kat mabalin mo ton nga awagan ti anak mo. Anya man nga oras akayat mo nga awagan. Amanda.
Siyak ti makuna pamilyam dito eh. Una ti pamilyam iya Pilipinas. Ha? Sumungpat ka. Siya kuna ti anak mo, Karding. Amanda. Ala, agsao ka. Sa nakapilitan na sumumbat, tamasakitan ka laang, Amanda. Oray masakit anak. Kaya't ko asong batam da kiti sarudsud ko kan ka. Kaya't ko amang nag-amis mo. Ti anak ko ti pilyak. Ti anak ko, Amanda. Ha? Awan makasukat iti anak ko iti biyak ko. Nga urean niya pa iti mapaspasamak. Karding. Mapukaw kanyak ki amin. Saan laang ati anak ko, Amanda? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sika talaga, Jeff. Makaparayaw ka. Mami, Ninong Jeff. Oh, nakariing gamat gaya man, Ira, anak. Apag iso, agida sara kon tagar mo sartayon. Ha? Naimas tilinuto mi ken mami mapagarmosaran tayo, Ira. Sigurado lang kadi ang magustuhan. Nasapa ka nakaumay dito'y balay, Ninong. Ay na, kaririing ko pa'y laitay kat agtuktuktukan ni ninong mo. Isa aday ta, tinulungan na kon anang isagana iti pagarmusaran tayo. Aniya? Pakaragsaka ka makasango kayo itang agina. Para iti armosar. Pasensya kayon. Sa anak pa'y amabisin. Panawan kayo pa'y. Agsubli akmat lang iti silad ko, Mami. Ninong Jeff. Ira, anak. Jeff. Saan sana saya at tiriing natin anak ko. Pasensya kan ko, ha? Ate na saya at agad sara kon itilinuto ta. Tagar mo sartan. Agar mo sartulatan ni Ira inton mabisin. Pasensya ka na, anak ko. Pakawanandak ko, ma. Itinagkurkurangak kada kayo. Daddy. Pakawanandak iti ado ang nagkurangak kada kayo kini mami. Anak, Punong adi, Daddy. tiyan niya, anak. Punong adi ti atap ni Mami. Ngandan pamilyam ti abroad. Ha, Agawin ka, Daddy. anak ko. Agawin ka, kuman. Wan, di ka danan. Agawid akon, anak. Agpaiso, agawin ka dito yung Pilipinas, Daddy. As asikasukon ti panagawid ko, Ira. Kunak asorpresaan kayo kuma. Ngamjak matan malapdan, ana ibagakin ka. Daddy! Di mo ibagbagakin ni mami, nga agawid ako na. Kaya't ko asorpresaan. O sige anak, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan, tibilin ko kin ka. Di mo ipakpakaamo kin ni mami, ti umadanin a panagawid ko. Uwan, Daddy. Agyaman nak. Sige nga rodan, anak ko. Bye. Inayat ka. Impay ko ti amin kan ka. Kastoy ka diti isubad mo, iti panagayat ko ken ka. Sinulisog nak nga oray amom nga adda pamilyak, Amanda. Nagbidot ak. Katnaskan nga ilintag ko ti bidot ko. Amom ka di. Ati asawak tinagsagaba. Iti panagbidot ko. Nabaybay ak ti asawak gapukin ka, Amanda. Nagpasulisugakin ka. Jak nalapdan teriknak. Nagpasulisugkin ka. Nakaamiris akon. Ket agpakpakaasi akin ka. Putduntan ti relasyon ta. Karding, San ka pabasulan?
Basol kumatlaang ta nagpasulisugakin ka. Inayat ka, Amanda. Ngam saan arumbang nga ayatan ka iti agnanayon. Taaddan asawak. Addan pamilyak. Pakawanan nak kuma. Sorry, nung nagnamnama ka iti ayat ko. Ayayatan ka, Amira. Jeff, Ayayatan ka. Kat, saan arumbang day tang ipagpagam kanyak, Jeff? ha, Ay ayatak ni Karding. Napatag kanyak ti pamilyak. Saan na kumamat asulisugan? Pangaasim. aramidak ti amin paragan ka. No bilang ayatan nak. Ikarik Saan, Jeff? Saan arumbang ti kayat mo ang mapasama ka? agragsak ka iti danag. Saan kanto apasakitan akas iti inaramid kan ni Karding. Jeff, Awan parekot no ni Ira ti pampananutam. Di kagdanag. Napatag kanyak ni Ira. Aramidak ti amin. Agragsak tayo akas may sa pamilya. Ikarik dayta, Amira. Amira, Karding. Amira, Karding, pakawanan nak kuma. Pangasim. Sorry, sorry. Naskan nga agsarita tayo tinalapat. Amira. Ala, sumrat ka. Tagsarita tayo tinasayaan, Karding. Sigurado ka nga amamunak, Karding. Amira. Anya ka din dayta asaludsod mo kanya. Sigurado ka nga amamunak, kunak. Siyempre, apay kit dinasaan kag-asawa ka. Asawa? Ha? Asawa nak, kunam? Ibagam kanyak nga asawa nak. Tanakasublikan dito Pilipinas. Amira, Apay, hindi adda kay Jabrod. May bagam ka ti nga asawa nak. Saan? Kaputada sa bali ang may bagam nga asawam ichay. Saan ka di? ha? Sumumbat ka. Pudno ka di tinaibagak nga da sa bali a babae ti piyag mo Jabrod. Ha? Karding. Bakawanan nak kuma. Amira, Lukas ka. Pudno ti atap ko. Pudno nga da sa bali a babae ti biyag mo, idadda ka ni Jabrod. Saan ka nagbidot iti atap ko? agpalawagakin ka. Pangasim. Denggenak kumapay nga umunga. Saan nga arakupan? Agpakpakaasyakin ka. Apay, Karding! Anya ti basol ko kan ka. Apay! Nagkari ka kanya kamapan ka Jabrod para iti pamilyata. Para iti napintas ama sa bayan ti anak ta saan ka di. Nagkari ka kanya. Amira, Saan ngarakupan ko nak? Saan ngarakupan? Talinipat na kun anaming pinsan. Gapoy ti pukod mga pagragsakan. Managing pupukod ka. Amira, Anya ti paso ko kad ka. Tanaaramid mo kanyak ti kastoy, Karding. Apay! pakawanan ta. Yak inggagara apasakitan kayo nga gina. Pagbaw-babaw yak ti amin. Tulungan nak kuma. Jak kayat amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Aramidak ti amin. Mapakawandak lang ni mami. Daddy. Kasaritam ni mami para kanyak. Maasyan kayo kumakanya. Jak kayat amapukaw kayo itibiyag ko, anak ko.
Diyak ka maalan. Pagawanan ko man ni Daddy, Mami. Ira, Pagawanan ko para kanyak, Mami. Pagpag-aasyakan ka. anak. Napatid kayo agpadpada kanyak, Mami. Sin magpatid ni Daddy. Diyak kamalanin amaya tayo manin kanyak ni Daddy. Diyak kamalan, Mami. Anak, Ipatpatindag ka di, Mami. Ira, No, napatagak ka na kayo. Pakawanin niyo ko man ni Daddy. Ikan niyo kumapit may sagon daway para kanyak, Mami. Pangasiyo ko, Ma. Nagpagpag-asya ka na kayo, Mami. Ira, Ipatpatid kayo akin ni Daddy. Kumusta kan, pare Jeff? Pare Karding. Simmangpat kan? Uwan pare. Mabalin ka dito sumrak. Uwan pare. Umay ka. Sumrak ka. Agyaman na. Agtikaw ka. Agyaman manan, pare. Kumusta? Kaano ka pa simmangpat pare? Itay bigat laan. Nagganit suwa kay Jibalay. No kasta. Nakapagsalita kayon kan Amira. Uwan pare. Nakasarita kong dagiti aginak. Oh, kat apay nga ron akas tatilangam. Apay anak kalibliday ka. Nagbasolak ka dagiti aginak pare. Kang runaan iti amin. Kini Amira. Anya nga min tinapasamak. Basol ko ti amin. Pudno tinakuna ni Amira. Managing bubukudak pare. Nalupuyak. Kat ibukod ko lapag ragsakan ti pinaununot ko. Iti iya dayok kadakwada. Agbabawiak pare Jeff. Ikarkararag ko laangan. Asapay la kumat ang mapakawanak ni Amira. Aramidak ti amin. Diyak lakit di kabalan. Ang mapukaw kanyak dagiti agina. anya ti aramidak, Jeff. Sumurot ka kanyak. Saan ka baybayan Amira? Agdinata ka sa gasawa na ragsak. Saan kanto apasakitan? Ikarik. Jeff, Ikan nakitigundaway ang mga ipanagnagkan ka. Tipod na panagayat ko. Pangaasim. ni Ira. Hello, anak. Sa dinati ayan mo, Mami. Agawid kan, please. Sa dinati ayan mo. Taumayak di tayo tamat laan. Ako paawid akon, anak. Urayan naklangan di tabalay. Agawid akon. Okay, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Jeff. Agawid akon. Amira. Pananutom ko maanasaya at tisingasing ko. Awan to palas pagbabawiyam na sumurot ka kanyak. Jeff. Ay ayatan ka. Napatid kayo kanyak kini Ira. Urayan na kon ti anak ko. O sige. Panawan ka pa. Diyos ko. Iturong na ko maitirong pangaram idag. Di na ko mapaypayaan. Ay ayatak ni Karating. Pinasakitan na kitikas taon ay. Anya tirong pangaram idag.
Agpakpakaasi akin ka, Amira. Agsarita ta ko ma. Awan ng tirong pang apagsaritaan ta, Karding. Denggam ko mati palawag ko kin ka. Pangasim. Paray din niya pailaan. Aklo na nasulisugak kini Amanda. Ah. Kabsat ti may sa kadagiti akin ko kwa iti kumpanya. Pagtrabahwak ni Amanda. Isu tinagbalin abos ko ijabrot. Inaramid na ti amin. Tapno masulisugak. Nasulisugnak, Amira. Karding, Tawak laang ang masulisog, Amira. Jak inggagara ti amin. Pakawanan nak ko ma. Mami, Daddy. Ayra anak. Pakawanan dak ko ma. Amira. Ikandak ko mapay, iti maikadwagon taway. Pangasim. Pagkawanam ko pa ni Daddy, Mami. Please. Ira, Aklonak ti basol ko. Kat pagbababawiak ti amin. Ikandak kumapay iti maikadwagon taway. Amang ipanaknak. Iti nalawas a panagayat ko kin ka. Amira. Napatag kayo kanyak nga aginak. Siya ako di agpakpakasikan ka, Mami. Pagkawanam ko ba ni Daddy, please? Ipatpatag kayo, Mami. Daddy. Ira, Kasyan na ko, Ma. Ipatpatag kayo. Unay-unay. nagmayat aboy-buyaan dagiti daluyon. Dagiti daluyon asaksi iti ayan-ayat na kini Karding. Manipod-sipod. Nagmayat tiriknak no kas nga dak dito igit ti baybay. Amang buy-buyak ka dagiti daluyon. Dito ang nagpudno ni Karding iti ayat na kanyak. Dito'y matlaang nga inaklon ko ti ayat na. Dito'y anabukal dagiti amin arapaap mi. Amadaan iti naragsak a pamilya. Dahil dati tariga kay mi. Kinikati. Amira! Karding. Agyamanak. Tanagranata matlaang dito igit ti baybay. Nagmayat aboy-buyaan dagiti daluyon. Saan ka di? Dagiti daluyon, ti makapanaknak iti ayan-ayat ta. Sapay la ko ma. Tamapakawan nakpay. Kat sapay la ko ma. Tadag iti imat lang daluyon. Iti mga saksi, iti ayan-ayat ta. Iti maikadwa akong daway. Pasitan nino. Babaan, iti panang pakawan mo kanya. Jak to pulos maumang agkid daw iti pambakawan mo, iti nagbasulakin ka. Ay ayatan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.